Guys, naidi norok kebo kata YouTube barok ngakai baksa monetization ni bagai apply claimaya rok tongna inke o first step done abo jotono claimano orobo ang claim paijak inke o borong nike second step bo done nyako inke ti third step ngakai abo get review thanai inkai o je channel bung ke langmani mari nei channel ni bumung langmani mari okonrong nui tongna langmani mari engkai oje channel ano rohorka kroksa bokuk ingke ang bini channel no tabok kam khlai tongo eka tabok oro setup 2 engkai o mono sung start khainan nei bagi o jaga click ma khainai click khaikan ka o jaga na sungo do you will be redirected to HN to complete this setup ni sungo kai ora sung click khaidi click khaikan ka no sungo yes I have an existing account nini account ta tong ni sungo kai bini to kurui kai ora sidi no I don't have an existing account aban yaglo hingke jaga bo tam khane oro click khayei o jaga continue redi continue rikha continue riman yaglo kai oro su khayna su khayga hingkai o jaga bo kabangma email id tongo do hingke omo hingke ang create khlaimani ketal bijika bini bota charai kho hingkai bini umor kasugya haini bagai bini phadane mangoi ang Gmail ID ma khuluka gor click khainai click khaiga hingkai naidi do obo haike ko ngana hingke ingka hingkai naidi o jaga bo or accept association o jaga click khaimano hingke tamni gang already no o jaga bo khlaiga hingke khlaiga hingke tam khainai ang obono ada click khagla hingkai a jaga bo phaiga hingkai country select khaina hen kaisa kai nu kaisa kai yes khaina hen aro nung nu ready country select khadi tolawo check box click khai submit khlaiga hingkai no o je option phainai mo option hingke o option no oro account type cd customer information no sn for YouTube ni tongo hingke o jaga bo individual tondi account type bo customer info or name and address hingke o jaga bumung cd hingke o jaga address one hingke village post office ps district abjo to sithangdi hingkai address 2 hingkai mobile number di town city ready postal code ready mane pin code hingke tei state ready state ni chini tamo hingko tripura hingka o jaga bo select hadi tripura hingkai o jaga bo pin code borong ni ma sinai oro mobile number o jaga phone number awte nange do anjaglo submit khlainai hingke ang mono photofot khlaiei joto mono fill khai painai fill khai pai ka fill khai man yaglo hingke o jaga phone number ba hike renai hingke address renai hingke pin code renai aban yaglo hingka jaga was submit khai renai submit khai kangen redirect mi thanai bini sakina do nai tongdi o jaga kuno redirect rokhane jaga tas save di o jaga kuno click ta khadi rawo redirecting you to YouTube hingka jaga search mi tongo hingke second step ni bage o process o thanai do hingka naidi channel monetization o phaika hingka phaiman yaglo norok nubi makhna jeta iko second step o jaga o hingke sung obor naina bage refresh ma khainai hingke tabuk mo je loading mo thagra tun naigana hingke na dia jaga in progress nok no khanai in progress mane mo under review thakata do second step hingke second step under review ni mo jari danangi thanga mane no o channel monetization bage review thanai ta get review hingke obor dan khamane no ni channel monetization kha hingke bini channel ang je nai mani hingke to motamoti short video bango hingke kha khlaio o channel mane short video mang hingka kai monetization reject phunomi thangmano abahai
Hingke botoro kobangma love story yaw hairok dawo phiaba bo bwskang ayang video rogo hingkai swkang rogo hingke bo kusu amahai mane short video rok datrungo ta amahai jemon boti hai short video nang phunugi ribane gomo hai rok hingkai YouTube rok mane borok ngo khayata ko accept khayam jemon 30 second hai video rok amahai rok hingke amahai rok bini video kobangma tongo angno phunugi yona hingka ang tamni bagan angno phunugi ma tongke norok kebo katal YouTube da dikhai tongo hingka kai amahai 30 second rok video rok tadadi monetization ni bagai hingkai mane ulo nang monetization bai rok go nang dai mano hingkai awni bagai nang side namu chungo hingkai nok nugi man khana bin channel o hingkai o jaga to asukun ngu kri hingkai pai thak phachingo tongo binar to motamoti video kabangma tongbola hingkai o jaga jemon 60 second rok hingke 30 second rok amahai video rok 10 second rok amti rok hingkai monetization ni bai accept khlai jageta 30 second 42 second 33 second 50 second rok nugi ma khana hingka anga suk nugniya hingke dashboard thana kaisa hingkai nang na tai phunugane naidi yang monetization click haiga hingkai norok nugi ma khana hingkai ang nang tai refresh wa khai phunugane refresh khaiga do refresh khaibo abo mane tawo ko danungla tamni bagi hingke kicha jora nango hingke kono phurunge logi na abo danungi thango kono phurung hingka kaiba 12 ঘন্টা atirok nango ko kicha wait khainai so finally tini belai congratulations tamni hingke oje langmani mari YouTube channel tui ang samung khlaika hingkai tini hingke o channel je apply khaimani 2 din eba 24 hours completing kha hingke naidi o channel ano buku khorksora hormani hingkai o channel o short type video rok tongo hingpano oro monetization wngkhado hingke bo whatsapp status video rok dawo hingkai norok bo tomungno jodi onko whatsapp status video rok dawi monetization khlaimana haipano asuk gila tadadi hingkai oro asuk to kwrwi 36 ta rok tongo hingkai saimia next time ro abo digital thana tufan tawo rok congratulation rok nugui tongkhana hingke taklo sung tam khainai aro get started ma khainai hingke get started click khainai click khaimani yaglo hingka o jaga sungo mane monetize your videos mane nini video monetize ta khainani ni sungo ta hingke aro turn on ads sungo ads ads ta hingkai ads mane advertise mane tabuk ta khlainani hinchungo hingke yes hingke singoro on ma khaina yes o hingke o jaga o joto ko jeng o box click khainai ngamo already khlaijak tongnai hingka mani yaglo hingka jaga o finish later na next hingkai o jaga o next khainai next khaimani yaglo o jaga tesan no quick sungo all of my existing videos mane joto video da nang mane obahai $s nukjak na muchung hingke yes hingka abon bagai chungtam khaine monetization all click khaine monetize all hingka oro eba khaba I will choose mane ang choose khaibo on khaimano mane nang jodi khlai ka hingka hingke ang joto no khlainani hingka kaitam khaine monetize all click khainai hingka monetize oro click khaika hingkai click khaiba ka hingka tam khainai जोंते dashboard थानाय dashboard थाका हंकाय नरक नुगि मानानो o sakao content click खायका हंकाय नायदि o jago updating videos mane $s नुकजाना बागै update ngi tongo tado ngi kisa wait जों खलायलायाना so finally नरक नुगि तंखाना hi $s ngi thangka iko jago नुगि तंखाना ngi uje baksa ngyarong no kakai mane tamma khainai hingkai o off no sung on ma khainai boba haike khainai abo onong no kicha phunugi ribane o off ni jaga click khaidi click khaiman jaglo on o click khaidi o jaga o click khaiman jaglo hingkai save o click khaidi hingkai nai o jaga o s ni dollar phayane tabung no nok nok nai
hingga abo jodi s ni dollar phaya hingga kai euro dollar phaya among video kisa problem tongota gaban bagai ingyango hingga naidino nugi thangkana khai ko omo he khaidi hingga te kaisa nang punugano proof oro obo click khadi ono click khadi save khadi kenayana cái thằng cái còn nó lúc thằng cái này cái te cái sang có obong cái dara and john ni channel buat ini monetization kha cái bini box like cái bini cái ang pulang jing video cái exactly ya something went wrong ni tong kha cái bini boy na channel monetization on kha mar bini channel subscribe khlai mano and john deborma cái obong cái langmani mari youtube channel no ko yang whatsapp status video rok ti kabang wala status video rok nai manana cái nó tóm nó kêu cái này là tông cái nó ang bek này mà nó ang description number đi này cái abo bek nó contact lại đi cái kêu cái này là first time youtube phải rồi cái này là tông hàng cái ang khai mà nó am hay tang khai đi bota cái sức nó hay hay nó next video mà lại này cho nó Hambai.